Zdravo svima i dobrodošli u još jedan moj video. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas radimo Full Face Highlight Challenge. Dakle, to je challenge gdje ja koristim bukvalno sve što moguće što liči na highlight. I naravno highlight kao highlight. Dakle, ne smijem ništa drugo da koristim, ništa mat, sem trepnica kada radim maskaru, kada stavim maskaru. Što je meni veliki izazov. Ima da umrem, znači ima da umrem. Ja se nadam sam u fokusu. Tako da mi ćemo... Prvo ću staviti bekuljan kremu zato što mislim da će to tako da se zalepi jednostavno sve što stavim na moju facu. Na lice kao puder stavljam Aura Illuminated Me u broju Glam Glow. I uz pomoć četkice, neka marina četkica. Ok, sljedeće je, trebam da fiksiram ovo sve. Uzet ću Givenchy. Kako god da se zove, bit ću božićni rok. On izgleda ovako. I uzet ću ovo moje prljava. Ja, ovo sam imitirala. Stavi tvoj što je sličan kao mojeg. I da bi još malo sjajalo, uzet ću Golden Rose u broju Mineral. Ovo je sjaj i da se ubijemo. Oh my god. Možda verujete koliko je... Ovo je Golden Rose. Ovako ne smijete da se šminkate, odnosno... Ok, krenut ću sa obrvom. Normalno na mojim obrvama bit će ovaj moj gel eyeliner. Gel za obrve. Da bi bar moglo nešto mi slijepi, no. Možda to. Maybelline palette. The Nude Soul. Stavit ću na obrve kao... Aj sad je glitter. Nemam glitter, nisam ona. Da stavim Kiko broju 18 ovu sinku. On je sjajko božićna ljutka i uzet ću jasnu četkicu. Možda da verujem kako izgleda na kameri. Prvo ću uzeti Jumbo Eye Pencil da uklirim i onda ću preko dole. Izgledam ko neki... Ja sam pobegla iz budnice. Uz pomoć ove Aure na četkice. Sad. Uzet ću... Ovu što koristim i normalno, ali ona sjaji kao božićna jelka, ova skroz u desnom uglu. Dobro, mom desnom, a vaš moj.
Da. Mislim da je ovo previše. Idemo dalje, sada ćemo preći na senku. Uzet ću ovaj od Maybelline Color Tattoo u broju G3435 i stavit ću na kapak uz pomoć na moje. Malo prisistimo na neku. Morala skidamo neku dobru šminku. Uzet ću ovu tamniju i stavim preko kapaka uz pomoć blusha četkice 14. Ove senke su tako pigmentovane tako da ne mogu. Aplikatora. Mislim da ovo je od L'Oreal aplikator. Uzet ću ovu moju koju što uvijek pozivam. I da stavim u unutrašnji deo oka. Šta tu sam za bronzer? Za njega. MAC Soft and Gentle. Dakle, sad mogu da vam poredim da vidite kako su slični. Kako su slični? Vidite koliko su slični, ovo je Golden Rose, ovo je MAC. Ali naravno MAC je bolja pigmentacija, ali slični su po kada se pogledaju. Ali ok. Evo ga MAC, evo ga Soft and Gentle. Ovo je MAC, Soft and Gentle je Golden Rose. Koji mislim da je po kopi rađeno. Mislim ono kao kopija. Ovo ću uzeti kao kontura uz pomoć ove žetke kose. Sada ćemo uzeti ovaj NYX But Naked iz palete, ovo ću uzeti kao bronzer. I stavit ću ga uz pomoć. Prelazimo na rumeno. Isto iz te palete uzet ću ove dve ću da pomešam, one sjaje mnogo. Pokazala sam u prethodnom videu. I odlično su. Uz pomoć Aurine četkice. Ovaj Aurin halat u broju 220 Moonlight. I stavljam uz pomoć Aurine četke za blendanje, ali ne za blendanje. Na kraju, mislim da nemam čim da iscrtam sjajne usne, ali okej. Uzet ću Chanel u broju 77. Un sjaj, kaže Marija Kođelo. Okej. Ovo je finish. Ja sam challenge uradila i mogu da kažem da izgledam kao idiot. Ovako nemojte niti, ama niti. Znači ovo što sam da radite kod kuće
i ništa više zato što izgledam kao idiot. Ako vam se sviđa ovaj challenge, obavezno ga lajkajte i prijavite se na moj kanal kao i na moju stranicu. Ako želite još challenge-a bilo kakvih, pišite u komentaru, lajkajte stranicu, odnosno moj video i možete i stranicu. I da, ljubim vas puno i mi se vidimo u nekom narednom videu. I ćao!